lingsir palungguh Cokor Dewa. Dados prano gato pisan palungguh Cokor Dewa. Mangno ni dewe titiang porosido tangkel reng ajang wak. Napi minabu enten pawacana. Kemauan nasapuniki. Sepetangkilan titiang kumandiring ligih palungguh Cokor Dewa. Dados matiosan pisan tado dano derwewa. Napi minabu enten sungsut ping sejerona. Ienir kamu yang titiang. Waluya sekadi sangyang surya. Lini pudening lama dua. Rengrem tejan palungguh Cokor Dewa. Paman Agung, Inggih titiang. melah pesan buat sepenangkilan paman semang dejani. Paman yang sido tangkil diajang gelah. Durmaning sido paman ngetos kengken sebubawan gelah. Sing lempas buat penarkan paman. Dan bino carai surya kakem kembani gula. Malih muka di anak kejenak, malih muka di anak kerep-rep. Apun yang ramenya. Mirip paman nangsa. Apuan gelah heling tekining pumargin gelah ane subeliwat. Sing adolen pariunukan yadi dia Nawang Sari. Paman Subenawang. Ian tuah kegelan gelah malu yadi nya Nawang Sari. Subo rasa jangkep wilangan nanging tan preside jangkep ala kirapi. Ngantos in gelah ngawilatin pasiwomaran. Kasor gelah ki pasiwomaran. Durmaneng yadi Nawang Sari jangkep mekuranan ke jagat aratna duipe. Apan rasa pino pengklu gelah ke kasorang mawat tu jengah ya tu erang kayun gelah. Oleh ken-ken bangin kinang winayu pang presidesan ngomat yang somahne yadi Nawang Sari. Melaksana paman durmane ri sepelaksanaan paman sido mapikoleh mati somahne yadi Nawang Sari. Di subahne mati cagar nyen kayun gelah lakar jangkep mekurenan. Wala di subahne pada penak lah yadi Nawang Sari nuwak anggap mesatyo tekening somah yun nene ngawinang sungsuk kayun gelah kayang janinya paman. Duaku. Dados malih palungguh Cokor Dewa. Eling ring linggih hidoy hari dua. Titiang sampun mewanti-wanti mumpung watur reng aja. Duanin hidoy hari sampun wate. Sampun mewali kering sejeronin panca maha Buddha. Ian wantah tangkat dunia aku titiang duaku. Sampunan pisan malih eling linggih hidoy hari. Makin asapun ikian. Ian wantah kangkat yukti aku titiang. Palungguh Cokor Dewa pinaka murdaning jagat. Dangan antuk palungguh Cokor Dewa jagi ngeruruh anak istri sanes siosan. Titiang kumandi jagi ngemit pemargi derwe. Melah pesan natur paman yang kopi kayun penggelah. Misi mulan ceratur paman. Ian gelah nyen ngalap rabi lenan ken yadi Nawang Sari sidoelah. Apan rasa kuasa gelah di jagat jong orang wesi. Paman pang Nawang pinakung teng kayun gelah. Bendanyen gelah manguhin anak lu patuh kobane ken yadi Nawang Sari rekale ditumare ade kayun gelah ngalap rabi. Ian sing keto sing ade kayun gelah ngalap rabi nyen paman. Indayang api kayun rien ratu wakung lingse. Iya nasapuni keraris runduk bawa cana duwe ring dewek titiang. Dan gelesang lingsir palungguh Cokor Dewa yang nasapuni ke. Hidup pemana kengket. Makin nasapuni kilo. Niki saking tulus bakten titiang. Ngat padu kumanti ring linggih palungguh Cokor Dewa. Sat mako titiang ngaturang kuangen ratu wakung. Punapi yen pianak titiang. Ibu ni ayu. Jagi ngatur ngayah ring linggih palungguh Cokor Dewa. Gengken paman.
Pinako nyambung tuh paman ya tuh baktin paman dini dipuri jongrang Gusti. Pianak paman ayu pang sido nyandengin gelah ngoworat kita hidup paman. Den malungna donyen paman mecager paman subenawang. Apa buen subada putran gelah iceneng bagus. Ya diatun sing putra bergelah ngarupako patuh nyen bergelah ngayakin. Walayan pariundukan pianak paman lan manipuan baosak iringan gelah kepuri malunggi. Yang asa puniko durus-durus masak. Hai. Amat liangi dewek ngiring sepemargin itu doa gong putra. Itu merago bagus. Alap i dewek lantas kantong. Ne pemekas na. Dini di Suryo Dwipo. Ido wicaksana. Wikan ngentran jagat. Do mawinan jagat trepi gilik seguluk paras-paros aku naik. Nih ladang lah nyamuk, bapak bentar, yang gua ajak tangkelnya bagian dori kerendahan malu. Wow rauh Jayo Prano. Ngen Jayo Prano. Itu berjalan sini, agol sini. Cang Jayo Prano. Bener. Yang Cang Jayo Prano nyaya cara pate saung galang. Konslet orang saung galeng. Tenyen kan ngakon saung galeng awak cara godoh hemon ke kita. Mencinya ngakon Jayo Prano. Tejia kita marah. Nah, ujang tuh jani uyutan. Bemekas nih jani sing nak. Idewek dalam rangka pesta seni ke Siongolas. Oh Cibang Nawang. Jani pesuang aku mirip Ciglang lang bareng-bareng. Yen ci abo kal pesuang ci. Jang menilai yang bu jelek non cijek Jang otomatis ora jelek. Nah yang begitu Kang Wang Wiramo kal pesuang Jang. Wiramo. Oh pangado nimpalen ci Kang Wang ngamasang. Engken apa orang ci? Cai ngamasang. Bungut paon Jang tepuken ci. Sehingga ngamasang Kang Wang nartai. Jang arti Jangnya masanin. Nah. Anak si abubo ama besamal. Jadi dewa pitung samudra Jang lewatin, retayan Jang ningah Wiramo sorot dedaran. Kengken Jang mengerti. Karena itu perlu makan, itu artian nah baluh penongkok tak. Oh inge wawanin malipisan. Nasi abubo ama besamal. Oh inge wenten mangke nasi bubuh muas do tepang. Rian tukan nenten medue ulam kang yang sambel. Geng-geng Jang mengerti. Jajokino atamas wadahin. Jajokino pun iku patune genang ring bokor nenten medue bokor kang yang tamas. Biu kayu nasaka boleh. Nah niki wenten makin biu sane tasak sekebule. Mang nama pria tasakipun sekeban tuh kabrit.
Aduh wani, aduh talung. Wani punika wantah raku-raku taluhipun wantah ulam nyane mangdo jangkep dados sasiki dagingin saur. Aduh emas, aduh perak. Mas sareng perak punika wantah perhiasan idodane ritet kali didane pada tanggal kepuro nenten medue mas sareng perak kang yang semprotan. Bawang sarang kesuno punika wadah base-base ritet kali didane makaryo lawar mangdo becik rasanipun dagingin pleksin. Omang di posisi yukti genah omang-omang punika wantah ring posisi yen ning ring gunung kuastanin bekecon. Alo sanjang arti gelingan. apa alo jadi dah arti yang cigendengan cange karo biu kayu nasa kabuleh pang mepriak nasak sekop baji kabrit bawang kesuno misi baso-baso misi pleksin dah arti yang artian gendengan cacat jalan mulu jadi ini ngoyong Yen cang yang subuh 80% benar ke artian cang. jadi gendengan cang artian Oh, nah, ken yo artinya itu. Nasi bubur mabe sambal. tukang tabuh subuh magambal Jaja gina tamas wadain. pergi none subuh kepayasin Piu kayu nasak abuleh. subuh liu anake mau balik Ado wani, ado talu. ada muani ada lo Ado mas, ado perak. ada lengar ada bonglak Wani. Bawang kesuno. bajang teruno Omang-omang di pesisi. ngeroman kisi-kisi biasa tau Artinya hebat. Yen jemak cit penterjemah luar biasa. mesti jangan ketat baca jalan mulu artinya sehingga kan tidak ting artiang Sing beli jaga tahun cim ajain tuh ci. Yani gini nah. Nak jaga rasa indah seseorang tuh berlainan. oh melenan saja len gobolen pekenahan len dedemanan Nah. aman yang dedemanan si soro hapone Yen cangjak len sorot ke barat-baratan teman cang. nah tujuh lu soro ke barat-baratan pangda di barat dirit Nah, jadi sing dengan pemekas lagi dengan cang. oh nana Sendunya sebuah lagu yang dibawakan oleh bintang tamu kita. Televisi Republik Indonesia. Kali ini tampil di depan saudara-saudara sekalian dalam acara Anekarya Nusa Kambangan. nah nusa penidap dong Nusantara gitu nah Dalam acara Anekarya Nusantara. Kali ini bintang tamu saudara Bentur hadir di depan saudara dalam lagunya yang berjudul Tenda Biru. Tenda Biru. Sebelum lagu ini saya nyanyikan, ikutilah dulu pesan-pesan berikut ini. udah jadi dah laku nih Cang di TV jangan balik. perpitan kalau pesu tenda biru nih Jani. Oke, berpacu dalam melodi. saya ngalam mod nganti yang Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya, pernikahan siapa? Cintaku hanya kamu, cinta
kamu. Rinduku hanya kamu, rindu hangatku. Lihat pohon pisang, kalau berbuah hanya sekali, itulah tandanya cintaku tak terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Wow, wow, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you money tomorrow. Oh, I love you more than I can say. I love you more than I can say. Ngiler-ngiler, osot kumis beli, sampun ambil adi merasa sang saya. Apa siu bali hanya maju. Kamban batik mepintangan punyan waru menjangan papat uling cenik penginjangan subo balu maro bakat. Ole 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 punyan waru menjangan papat meli bawang di bualu subo balu maro bakat kewalu kang wang. Keto geningan canggih bang tawang ci. Memang mental. Sar, nang iwasin dong. Berjani nguntul kengken je siapa metatu di bang naik wasu tuh jauh udah dong jak cara tanduk sambil luwana ngulah pesu jag mekeplos tansi dengitung merang ke samping mula jelema sing lah pengono dike setonde ngerawas mekemelan bibih iwasin malu. Yen pasti ke sumekan bencang iwasin marah kemelan bibih. Ampurayang di tiang nunas kelewang. Oh belakas nato. Tar. Itiang. Jadi neglah mekesiap nih marai. Anto napi. Ri sedang melinggih di puri. Rumah sesamar saru bergelah mireng. Jenengan di hijau ya, ada nak megening gitu kayun gelah. Iseng medal ke Jaba Puri, ye nenek. Rejuno megening not. Gening apa ya toh? Nge geningan ipun gado-gado. Medaging kul, medaging kacang, medaging sambal. Tuh, pen soleh di ngamadukan ben kemo ben mai. Ntar. Iyan aliang gelah di pewanengan sawetara meh ada dasar tiban lebih ada jenis sing kain ada ngenah tangkil ke puri tur uli pidan di cai nongos kadung kedalon ipun ngerah pekarian wakung alih gai inge ipun nak suwe magenah kiri kering Madura wakung di Madura inge jatine gelah nawang nek ke bawas Madura ian juang uli dini Dewa Ratu joh sawat selat samudra dauh tukat tuh di Jawa tongos ne inge kering Jawi kuman tuh di Madura di Jawa cai nongos inggih Dudu Agung sampun dasar tiban di tiang ini sedang melahel jatine cai pangnawang nah
uli pidan glangulati dot nawang paunukan pari basa duro negara. Ini kebenang kas caya ada ngoyong ditu. Ipidan dugase nongos ditu. Iya nuju nang sandi kala sanja-sanjana ada tujuan lakar melali mejalan ke Mumai termaning kecundong ngajak anak wong Madura metakon iya bisa cai nyautin ngangon bahasa Madura. Biasa nih. Waman kengken bahasa Madura. Sekali Indonesia ngenikaya, di mana tanah dinjak, di sana langit dijunjung. Tuh Indonesia menian cara Bali lantas. Reng dija Ibu Pertiwi di injak, iri ke langit suwon. Nah dari kanggo men kengken bahasa Uniki bahasa Madura. Halo sampean mau dedung? Oh patung sampian masih. Cai seretan hijau cai. Man apa artinya itu? Halo sampean mau dedung? Tamoleng sampean. Kalau sampean mau dedung, yenci kena pules. Tamoleng sampean. Jangan misi nguling pada. Jangan mulih. Nampan ibu malu yang sing resep. Mulih cipules. Mulih cipules. Oh, dodi margo cipules. Oh, bahasa Madura. Ready kira sampean. Dah kaya pada jelang. Halo dah kaya pada jelang sampean. Dah kaya pada gemro. Apa artinya itu? Cai jelang macam-macam. Jenang cini caru cicik badang. Sing kanggo ban cicing badang, cikanggo ang cicing gemro. Oh yencang cicing gemro cilang am ya. Aduh, kene ngon saja gelah. Bane calo lemu bibe yang ngeraosak bahasa Madura ne. Jenenge ulian biasa tuh awinan. Halo, elah ngeraosak. Tur ien bibe apa bahasa Madura? Bibeh bahasa Madura wantah colok. Memeh. Colok. Yang bibehe colok. Yang cungohe rokok. Ujangnya galosan bahasa Madura. Matanya kopi. Sing itu. Man. Bibeh tuh na halus di Madura tuh colok. Yang para depet ada dagang sate lantas sate Madura. Cising tadi ngomong, Mas pinjam, jelo Mas. Men Jak kepos gigen Chinese. Adi keto. bikin keto. Argentina ke nyile bibih dagang sate nih. Weh, Oh pinjam colok tuh artinya nake ngile bibe. Benar. Oh angkal jok benturo. men yen prade lantas ada nyet lakar nyilih colo angon ngenyetan rokok Oh prade. man kengken patut nyabat deh. Biasa kemantan niki. Mas pinjam korek api Mas. Rauh korek api. Mas pinjam jelok Mas. Kepos gini. Nabi malah kita kena citiang siap. Oh yan boketo gugoncang boci. Jadi cang bertakon kenci. Apa? Man yan bahasa Inggris nih kengken bojok. Ye. Weh. Cai metakon tunggu dia nyamene orang upuan bojok ya. Bahasa Inggris nih bojoknya kengken bojok. Oh, dok. Wih. Yen ada metakon, tujuannya metakon, dek itu misi nuding bojok. Nyata ingin metakon. Lawu titiang ora cicing batang nih. Engasan walas. Ini walas hidupnya kene. Apa mirip bahasa Inggris nih bojoge gitu nyata. Nge. Oh kengken bahasa Inggris nih bojoge. Liman Cine lepas kengken bahasa Inggrisnya bojoge nengel limo. Oh jongang limoe. Oh. Sing nggak diangon nuding. Sing. Oh man kengken bahasa Inggris bojoge. Oh. Weh. Ben jelek kan Woi, jelek. nejak sangat san iki anu sentimen. Anak-anak yang saja mulut cai nawang sida ben nyautin do penyakon nyamannya apa bahasa Inggris sebut. Bojong bahasa Inggrisnya. Bah, ringan masalahnya. Titiang pun biasa crash program dia. Bahasa Inggris iki reng kuto di dia.
Mencang tijau bahasa Inggris bojong niku. This is ludung. Jangan gede Ji. Bojongnya ngajak lutungnya namanya nyamot tau. Mak no. Ngabet-ngabet ngaji lincah bolo dari ini mengaku-ngaku duen. Konen gemel bejek nagi sanggup walau sing nawan. Jeng ngaku bener-bener nyerah deh. Dar. Yang Cai metakon mare. Mula nyete metakon tuara nawang artinya apa mula cai metakon sangkaning nguji ya gitu teh malu. yang tengalalin tak menapi kebisanipun nih. Bukan ngangken nipun lincah puniki. Nah yang gitu hidupnya cai nawang apa bahasa Inggrisnya bojoge. Kuning awenan dijang metakon tawang dijang kena ipun nih. Man apa? Engken ya. Yang bahasa Inggris di bojong. Mangke. Dua gia weh. Man yen prade ada bojok selam. Bojong selam. Belek mangke. Melihat ada bojong putih. Mangku. Weh. Udah kamu laku. Ini jelemu kurang ajar nih. Sing dadi ngeraos gitu. Bermada adane. Ayo kita mojar ginawe karena sule. Watan dadot memunyi ngawe nyakitin kuping. Aris. Da biasa ibu ngeraos tata ngardi sengsaran kena timpal kena anak len. Tawang mangku tuh. Mangku yang ada len mulut wah merupa yang serana. Yen prade ada nyet cai pemekas lakar maang paukodan nunggal tekeni desang yang widi. Mapan mangku tuh apa benekin ucap mangku kayangan ilo dahat gumi nengardi wakasan mati cai di kedituane di dasar kawang nut nyanan gebuk gumi bungutnya ajum-ajuman. Yang taruh yang orang mangku kayangan. Tunggu mangku kayangan orang bojok. Macam apa meraksito dijang. Ya den tuare mangku kayang besekala cai matur ngrawasang maro. Tiwa ngatur dijangnya wawu. Enggen. Bojoknya mangke, bojok selam belek mangke, bojok putih mangku, mangkun bojoknya anoman. Wih, cok mesti bobe. Dua pesan cai ngeliukan layah tanpa tulang cai. Melayah apa metulang? Bodoh. Temen atuh ya bojok putih mangkun bojoknya totonan angomnya. Weh, nang dekaku de cengah nah. Sing ada sime, sing ada perah bojoge ngelamangku caran cari. Iyan ngerawasang anoman, jaga anoman bojok putih pragat pilana. Cuma-cuman. Ini mangkin ten sapuniki wakung. Jago napi puniko panjangan toko di dewo. Pipisan dan duduk. Mawenan ngecengen parakan manut tangkin napi wenten puniko takut pautan. Saya waktu nurut kalau mau cokor dewo ngerunsuhan wacana ketiburin sekian titiang mana presiden titiang sumding aku. Cai bentar gitu masih cai bentar. Iya. Mulut wah parakan sayanglah cai makerul. Jadi nih mawinan gelah nitah cai sing adelen gelah dot. Cai pang presiden ngiring pemaring gelah tangkering dan nangis. Mapan. Biserang pengarsan ide tamangane. Gelah pang presiden pedak tangkil diajeng nayan paundokan daging bisama wacana nela karunto tekin gelah nikal ketiba tekin pokor gelah sing pasti ke kena benden tuawinan pang sengalan tengai mewastu mengah brahman tia kayu leda iring lah tangkil Menawi mau danut tanu mantri sampun ebak ring pesepak. Iring radi sangat. enggak
Laris Cokor Dewa percaya wacana kan dimangkin. Mumpung sampun titiang jangkep sarang parakan ruwene ra kuat. Layu wenten sane pakai Cokor Dewa. Paman Mako. Buka pengideh gelane subul. Patuh masih nejani kayon gelah. Gelah lakan mata timbangan tekening paman Makarwo. Apan paman subo jenawa. Gelah ngentos linge hidai beli. Maka mudaning jagat. Larapan hidai beli muklo subo newato subo sedeh paman. Apa bener jani putran gelah cening bagus subo dua. Gelah ngideh tekening pianak gelah. Pangsidai cening ngentos tegak gelah. Kewala kayang jani masih sing keisenen pengideh gelah paman. Nah ne jani gelah ngideh tekening paman Makarwo. Uli kengke jaban paman maut saho. Pangsidai je putran gelah ngiringang buka titah gelah paman. Iyan kesapun itu kadi bawa sebab kadi mangkin. Itian kan sida malih matur ring ajeng Cokor Dewa. Iyan kan minap kadi mangkin mangga itu yana. Mangga nyawis wacana duwene. Dakin pikayon Cokor Dewa. Kebulut itu yana niku ya kemana. Sampun iki Ratu Bangku. Yening titiang sampun wanti-wanti matur ing Hidayana. Taler durung wenten sane pemuat kayu ide majeng ring jagat ruwene iki kira. Sane makin ngeten becikan Hidayana sepisan mangga tangkil sapunapi minap daging pikayunan ide. Gelas mengutus para kane Makarwo kewala kayang jani konen ada putran katake. Nanti karang paman. Ya sampun iku titiang pamit benar itu yana. Mangkin pitelasang pisan kayun Cokor Dewa sapunapi antuk mangga Hidayana kumandi sumanggap ring pekayu. Mametang lugre matur sesek ibu. Doaning pisrang pengarsan ibu. Lama kene titiang presida wenten tangkiring aja. Menawi ta wenten pacang ngerundung pawecana syarat atau terus ngandika ibu. Dewa salah tamat. Panangane jani syarat saja ibu. Kewala kenene. Ibu subo pangkudo-kudo kaden ngadakang peparong. Ngono kang paundokan dewa kang ngentos tegak ibu. Kewala kayang jani masih sing sida pani dewa ngistinen pengideh ibu. Kengking jatene. Nang tegarang kenah. Dajai dewa lakar muponing kesukan kenah pedidian. Ingat tang. Urip ibu pani bunyile. Kenah nyen ben mani puah. Nadak sara ibu ngalen mati. Kal kudiang dewa gumini dewa dini. Pamekas banyak dewa ni tadi ngami. Singgangan dewa. Dukulo titiang Ratu Agung. Mangkin wadah pemutus Cokor Dewa jane arsang ring indonake aku. Nabi mau wenang sapunika. Sampun ping 3 ping 4 titiang ngiring indonake lingsir maosan inik keprabonan indori kiring. Ratu Agung. Puniki patut bobot pikayunin pisan kadi pengarsan ide tiyang Ratu. Waning manut sekati kewacanan ide. Tapi malih ide sampun meraka lingsir, malih istri. Duaning kebawas yang iuse sampun lingsir. Saat maka sampun wenten ring pabinan ide sangyang kala merkiu. Sire uning, dumadak ide mangda dirga iuse. Iyan prade benyang wekas laris. Nenten presida ide kantun kairing atuk titiang sami. Punika mangda wenten sumanggem kayun Cokor Dewa. Mangda wenten gamel ide atuk ide tiyang. Matur Cokor Dewa Ratu Agung. Mametang lugre ibu. Sadurunge titiang awit ngaturang jager winu. Kapengajeng titiang banget ngelungsur gangernes nampuro ibu. Titiang banget ngelungsur kapongoran. Doning Sematra boyo wenten manah. Titiang pacang purun tiwal tempal ring daging wecanan ibu. Iyan nurun ring sekian titiang. Menawi ibu ketu masih paman pada mekejang subenawang.
Yen aliang pailah kelaheng lungsur aja-aja. Ngelaksane apa madan Brahmacari asrama. Dadi salurin kapaica di sejeroning peseraman mula saja sida paripurna bengelah. Lah kuala. Namangane gelah nu merasa paman. Nu tekin unuk poko dan wimuda. Beloge keliwat tu awinan rasa sing sida bengelah ngelaksanen. Mas Nugroho titiang Ratu Duagung mana nenten titiang persangga Nugroho titiang yen gumentos mangda gumanti rumase are ngangge wikan Ratu Duagung punika doh pisan boya kewenten bawa sida sang anak murang gelingsir nyasan-nyasan kebek daging pangaweruk sajroning ngangge sumayan sayan rumase tamet ring sajroning pandina sekadi pun dipantun sayan-sayan mendaging, sayan nutuk dipun sujatene napi malesane angen Cokro Dewo. Mumpung ring ajeng mangkin, nggih, mangda janten ini jadine paman. Wanda patut Ratu Duagung. Napi wenten susekel ring sejeron pikayun. Inayang gegalangan mangkin, majeng ring denda kelingsir mangda muning titiang mundut recanan Cokro Dewo. Sane gumanti banget ajarin titiang ring mana. Ten mangna nenten sangkaning titiang raris ngemurdaning jagat duwene nyakro daloi riki ruk ibu asapun napi pemargini dayaji ibu mangna wenten sapunika mana titiang wala ada sumanggup idewan doki ide mere badan yang kebang dewa matu keneng ibu galangan Matur Cokro Dewo wenten susekel yang sejeron pikayun. aku jadene keneng niki ibu iyan titiang nguning ayang atur sapa ini kan lina ni deui haji sane sampun lintang boyo lawas sampun bener menawi teu ido sampun merupa umur yang cintia wastu lima ngerahina wengi titiang boleh nyumpuna yang angan ido ibu idewa matu ini gelah ngipi paman Napi daging penyebenan Cokro Dewo. ini napi kelugro yang berada di tiang ojang yang sing pangkawang ibu niki sapun iki kene paman konen gelah presiden ngaturang sungkem dadi supengerianan idang rundun bisamo ning sening bagus perdana putra dewa sapunika ien mula saking nekeng tuas kayu ni dewa lakar ngentos lingi haji ngentos lingi ibu ni dewa ne aduh pengayu bahagia aja nih sapunika wala setonene yen tuah dadi pengide haji lautang teduni dewa kejaba puri idewa pang presiden nyelan para jana pemekas ni ado nongos di panepi siring pang seng pocol dewa man paweweh di sejeroning pesraman paundukan darmo patut di dewa ngelimak di subane sida melah sida antar bani dewa lautang bencepok idewa pang presiden ngalalanong ngumbar desa ning itu nyen paman ngungsi tuntungin ukir mega kemar mapan ditua ada mesimpan pusaka sakti kabinawa pusaka lilit suci selendang sutra kuning tuh gitu yang pradesida pani dewa ngemolehang niscaya ning idewa menjadi sakti tanpa ingan sinemah dening parjana sinemah dening satru napi malih kinasihin dening guru pan kasuk seman pusaka itu paman mulut wah merasta yang sahananing momo angkara dharma weci aja juga nih sejeroning jagat raya itu ada gitu paman nawak titiang boya sangkaning titiang uning Ratu malah nenten titiang persangga ien penyumpenan Ratu Duagung punika sat maka sampun sipte sane ngajarang kaon wiyadin becik pemanggu kiriki aring sajroning kawiripane sekali napi malih sekadi penyumpenan Cokro Dewo ian kerauke nantuk ide sang meraga kawitan ide sang meraga leluhur punika sat maka sampun ngojarang kerahajengane sane praya panjang panguping Cokro Dewo lumadak kadiasa punika sane make pamakas Cokro Dewo sapunapi tapi arse ring sajroning pekayunan Nalar titiang woh kenatur kadi atur belen didiang Ratu Duagung puniki sanang memargi Cokro Dewo rumasat puniki sampun siptone ngeraukin angar Cokro Dewo
pawisek raja dewata duwene kemon coko dewa mangkin ngemargin ning kaon wiaden pecek boleh wiaden enten punika wantah ditah ide raja dewata punika yang kemana hantu titiang Dewan patut yen kemana hantu titiang kadiatur pengabeh duwe makesnami noni sadurung punika rasa durung kumanel manah titiang yen prade ibu nitan titiang ngamel jagat duwene sirauning melarapan sempena yang titiang punika mewastu asung kawin sida ngemolin pemargin titiang prade ten wenten ibu ngerundun wacana sapunika bangayang titiang ngeraga saling lungsur nak wikan ngerawasang bu ide sang sane sampun meraga yang sadu gunawan sang sane sampun ngewikaning ring sejerone ngaji danur wede kantun taler mewah ngerawasang sapaindekan ngemurdani jagat tapi malih titiang luwe ranganing kadi mesel kakule sesidan-sidan ngeratang taler pacang meberarakan bu napi yan kumandi kelugre sepisan titiang lungsur wara nugraha mang neledang mapai cegalah titiang pacang mau pamit dengan ibu ngungsi tuntungin ukir mega kemar punapi menawi jadene bat kayu nih kewalo reh nene menjalaran penipian luas idewo mepamit kal ngalen ibu apa benuk taman nyet idewo lah karang ya sayang kumin idewo nih tunggu dia ibu sing ngelugre jani kini sen paman lan saya kan untuk upekara pawidi widanan halu munasi ceri raja inggih raja niku mana kesareng niku margi duwe ning raja giring paman barep nulis semun lo mapan maru pesulen asane keliahan bumi le badoken kenyam lo biasane sing yo ten tepukin mok lo kene maru pesu pengidang mekenyam di kene semangan maru bangun lo tepukin mok mekenyam ada kabar baru nih lo tadi mau nawang mok lo ada do gen kena diange patuh buka ibipuan ada sing kena diange melenan mo sing ada melenan sajan mok lo nah lo do jo keto ken mok kene masa dinian nawang dadene syarat kena mau ke pangsida nawang apa ning ngawenan tiang setatu liang setatu lega syarat san mawanan mok metakon ken lo yen keto mayo rene aja mainan lo rene kewalo pangsing dini diamenan metene i bapo sedang mesari lah ngale tongos men pasti rahasia lo sing jo keto mok lo mainan mok nang tiang setatu liang sing jadi nete paundukan di dewek ada di desa Marsakti nyamo brayo ni mekejang tresno kaping di dewek sekeluarga di nuju nyentiang mesliahan kemarga ni mekejang nyamo brayo nyamat sarau kodan tiang do ning awinang tadi sayan muwuh saja rekan kenah tiang ada di depan tresna nyamo brayo ni ngawanang betatu liang apa kue najanya iba penuh dadene kang wangu kapin nyamo brayo angon desa ni napdapin nyamo brayo ni dini di desa Marsakti mo do ni ngawenan tiang itu kada napo mo lenan kita mere baru lenan apa masih mo ni te paundukan tresna ni bapak kelawan ini bebe sayangi bapak ngepiana kapin uko dadi kita masih kapin dewe
kengken nih mo. Tunggu diang tadi mo saase ngamres kapinin diang. Mes mare nih mau kenyam ajak diang metutur-tuturan. Nih jani mo sakit ngamres. Apa mire pada munyin diang. Utawi laksanan tiangan yang wetuang mo salah tampi mire mo. Yen sakit ada munyin tiangi pelih. Tiangi deh kepelihan kapinin mo. Dah jeda sangat tahu mo. Oh tadi ini kena perlu narko mau nyebang. Mau nyebang ulian sebat tawang lo. Sebat mau ke ulian nih ngahang tutur lo. Lo nyamatang sayang ken meme papan lo. Tuh rana mau sebat apa kaden lo? Daden ning rana yang mau buka kene. Ulian munyen tiang ini maru. Tiang nyamatang sayang kape ningi bapa gitu. Benar. Men yenin mo kaden patuh batne. Nyayangan kape ningi bapa. Dijane mere bi bapa mepirian mepiana mo. Patuh dijane patuh lo. Dijane patuh. Do lo ngale imona. Men di benengan kene bapa mepina. Ale malu li penganggo. Penganggo kengken pengangon tiang. Pengangon lo ngerenyep ket menek kedut. Subang kan namun ceng-cenge gedane. Pandilet kuping misi subang. Motilah monian sing ten maganti. Yen aliang digobo. Goban lo jegek. Potongan langsing lanyar. Mau kengken jo carut talan ni mekuping. Sebot mau tawang lo. Yen ado kaya medak pipes lo bakal penuh kini meme. Yen ado kaya ngale selo ijo lah ko yablak selo lah. Yen lo kini pangliang kan bayu ni. Mirip kayang kengai lani raraman lo pidan mabinan-binan. Lo sangkal jegek tugas purnamo ni lani gaya no. Sangkal jegek pesu. Mau sangkal kini jenangnya tugas kajang rene tanah lani gaya. Sebat mau tawang lo. Mo lo. Subat-subat mo mesel-selan mo. Oh mondo ke. Mo lo. Yen toleh diang ke. Yen tlek tekang diang goban mo ke. Potongan mo ke. Sujatine mo ni nak jegek. Nyen mirip pisako ni mebeki orang mo bocok mo lo. Dah mau aja mo lo. Mau sing betak aji ajum. Di bibir lo mana sian mo ni jegek mo. Nang dikenal lo kengken yo cara bola pingpong. Mo lo. Nang mau ajum mo. Ada sing kan ajum to. Sing ada pernah tiang ngajum buku dan mo. Di jani kene na mo na. Ajum tiang mo sing dadi. Kewale pedalem mo tiang. Mo pang sing kene terus sebat. Dewek terus sebat kengken mana. Jadi sing sebat-sebat mo. Di jani kene mo. Ore na je mo. Kene mo lo. Ya ni dewek tadi manusia. Mentek dini di mercepat. Sing ulian gobone jegek itu masih ulian mepenganggu bunga. Ngerana yang dewek manian bakal nepukin melah. Pusing. Man yang cara lo apa nih ben pidan pang nepukin melah, nepukin suko. Kene Apa dah? yen cara dia. Ning ngerana yang dewek nepukin melah sing jadelen. Laksana ni melah. Solah dewek ni utama. Ni andot kapening sesana ni dewek tadi manusia mo. Kadang ada masih munguh dikecapin sastra kamu. Nekin ucap trikayo parisudo mo lo. Nawang trikayo parisudo. Daging trikayo parisudo ni pemoklo nawang. Abesek idewek memuni apang melah. Dadua melaksana apang melah. Tetelu masih mekena apang setatu rahayu. Sing dadi dulat, sing dadi bebeki kapinin timpal. Apa nulian munyi, kita masih ulian laksana ni. Manian idewek bakal nepukin sawitra, nepukin timpal. Kita masih ulian munyi ni. Ngerana yang idewek bakal nepukin musuh mani wekas. Oh, dadi ini kita isin trikayo parisudo. Dua bener mo. Aduh lo. Kengken. Amun jatene lo lengah deh lo. Lengah kengken. Sing bisa ngedos sebang. Sujatene kengken kena mo kini. Kene sebang nama pirian, kene sebang nak gedang. Sujatene kengken kena. Sujatene lo nak guyonen mo lo. Halo kene lo. Ben besik ada sang sayen mo. Nang mai malu mo. Ni apa perjalanan ni meme ngajak ibapo. Yang dijo kaden ma Banten sewai-wai dewek oreno menjajahitan ngecanang. Walau yang sebuah peragat Banten ni yang dijo kaden ma Banten mo sing nawang. Lo mirip nawang no. Yen pauno kantut yang nawang masih mau. Lo nawang. Kain tiang intip perjalanan ibapo mo Banten. Nak dijo lo. Nuju Purnawa. Ibapo mo Banten kemo ke gunung mega kemar. Ke gunung ini tegah tu. Dua benang mo lo. Kene san lo. Kene bapo sing bani matakon ni meme takonen nya. I meme takoni. Walau dayo angon. Dayo ni kengken mo. Walau tegoi meme jak sebangin. I meme sebang. Oh. Tepuk kenapa anak ni bajang-bajang ya bang sing sebat ni meme. Apa takonan pastinya ore. Saja mo duak masih mo. Ke walau
Tumben ni meme kali jani kono. Enak nu mah payas pada Nu mah tawang payas. lo. Kene teh sai-sai nepukin bang. Nyak mau kembaran san dejegek-jegek. Berak yang legesan kena ya. Lo cablak, le ratne, cingakan ke meme. Aduh, lak benani gitu ya. Bener gobo jegek, bang sebang kita nya adung. Yen gobo jegek, bang kenyong manis, mimboh bener jegek ben penjebol sadina duna bisa desak. Yen sebang aba bubu kene macuat sampai duna. Le cabla, le ratna, aduh jegek panak meme. Keng-keng cara wayang golek seriat. Hei, lo cabla ke? Ben pok meme matakon ka pinang lo na. Nah udiang kena apa sebab? Udiang malu yang mau gede. Son nyebang lo sakit mungut bang apa sebang lo? Mungutnya nyebang kalah dundune hidup gitu. Lah ini jani pedeh Meme, do jodoh sangat ame. Tiang nyebang kadang meme tiang pedih.